Ошентип ислам дининде жихад баарынан жогору турат. Анткени жихадка барса мусулман, Аллах ага бейишти убада кылган. Анан ошол Аллах убада кылган бейишке чыгыш үчүн аң сезими ислам динине окутуусуна ууланган адамдар түрлүү пастыкка, түрлүү кир жаман нерселерге барат. Ошолордун бири болуп, могул видеону көрсөңөр, бул жерде бирөө фатва чыгарыптыр. Кандай жол менен жихадка барып, анан ошол жихадтан өлүп, башкаларды да өлтүрүп, анан бейишке чыгуу жолун айтып берип атат. Бул орусча, бул жерде фатва, разрешающая анальный жихад иссадамию, мерзость ислама дейт. Ушун эле англисчеси да бар, бул кеңири тараган видео. Мына англисчесин да көрсөңөр болот, бул жерден жазып алып ким кааласа. Орусчасы дагы бар. Мына. Эми ушунун орусчасын угуп көргүлөчү, адам кандай кир, коркунучтуу жаман нерселерге барып атат. Анткени аң сезими исламдык окутууга ууланган. Азыр ушуну көрүп көргүлөчү. Орусча котормосу болот, мен айтып бербей эле коеюн, мунун маанисин. Бул арабча сүйлөйт бул жерде. Молдосу. Анан орусча котормосу үстүндө чыгат, ошону өзүңөр угуп көргүлөчү. قلنا لكم بالبداية راح أطلع لكم الفتوى اللي موجودة في موقع منتديات أسود السنة. سأل الوهابي: شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة، أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القصاب، فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله: هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف الدربة على الجهاد، يعني يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري؟ فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال: الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى، فهو سنام الإسلام، وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد، وعليك أن يلاط بك وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بني إن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام، نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هذه الفتوى اللي خلت واحد قبل فترة أن يقوم بعملية تفجيرية كان وزير الداخلية نايف بن عبد